ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. сураи буруҷ яъне бурҷҳо дар Макка нозил шуд. 22 оят аст. بسم الله الرحمن الرحيم ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. والسماء ذات البروج қасам ба осмон ки дорандаи бурҷҳост. واليوم الموعود ва қасам ба рӯзе ки ваъда карда шудааст. وشاهد ومشهود ва қасам ба шоҳидӣ диҳанда ва он чӣ ба он шоҳидӣ диҳанд. قتل أصحاب الأخدود ки соҳибони уҳдуд ба ҳалокат расидаанд. النار ذات الوقود оташи афрӯхта аз ҳезумҳо. إذ هم عليها قعود он гоҳ ки бар канори он оташ нишаста буданд. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ва бар он чӣ бар сари муъминон меоварданд шоҳид буданд. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ва ҳеҷ айбе дар онҳо наёфтаанд ҷуз он ки ба Аллоҳи ғолиби лоиқи ситоиш имон оварда буданд. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد он Аллоҳе ки фармонравоии осмонҳову замин аз они ост ва ҳар чизе нозир аст. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق албатта онон ки мардону занони муъминро шиканҷа карданд ва тавба накарданд азоби ҷаҳаннам ва азоби оташ барои онҳост. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير барои касоне ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд беҳиштҳоест ки дар он наҳрҳо ҷорист ва он комёбии бузургест. إن بطش ربك لشديد ба азоб гирифтани парвардигори ту сахт аст. إنه هو يبدئ ويعيد اوست ки нахуст меофаринад ва пас аз марг зинда месозад. وهو الغفور الودود ӯ бахшояндаву дӯст доранда аст. ذو العرش المجيد اوست صاحبی عرشی بزرگ. فعال لما يريد هر چی را اراده کند به انجام میرساند. هل أتاك حديث الجنود آیا داستانی
لشکرها را شنیده ای؟ فرعون و ثمود لشکرهای فرعون و قوم سمود. بل الذين كفروا في تكذيب آره، آنان که راه کفر پیش گرفتند همچنان در دروغ براری هستند. والله من ورائهم محيط و الله از همه سو بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید بله، این قرآن مجید است، فی لوح محفوظ در لوح محفوظ. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در بیشترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи Қуръон дастурамали инсон, ҳар яки шуморо хуш омадед мегӯям ба шабакаи мо. имрӯз чуноне ки мо пештар низ гуфта будем, байни ҳафта кӯшиш мекунем як барномае барои шумо омода кунем, чун рӯзҳои истироҳатӣ, рӯзи шанбе шояд ки барнома намешавад ва иншааллоҳ кӯшиш мекунем рӯзи якшанбе агар ки имкон даст дод барномаро такроран бароятон пешкаш кунем. аз ин хотир мо имрӯз ки фурсат буд, имрӯз барномаро бо шумо иншааллоҳ ки мегузаронем ва ҳар яки шуморо хуш омадед мегӯям ба шабакаи мо ва лайк монед, ба дигарон наворро равон кунед то ки дигарон низ моро тавонанд тамошо кунанд. ва имрӯз бозиро мо камем ранги дигар омезиш кардем ва ман он бозиро дониш ва санҷиш 5+5 гуфтам. ба чӣ хотир? иншааллоҳ шумо дар давоми бозӣ ҳатман мефаҳмед ба чӣ хотир, чун мо омезиш кардем бо баъзе саволҳои илмӣ ва саволҳои рӯзгор ва саволҳои дунявӣ, чун воқеан хеле хуб мешуд агар мо маълумотҳои дигар низ пайдо кунем ва ин пешниҳоди аксарияти шумо буд ва аз ин хотир мо ин гуна омезиш кардем ва фикр мекунам ки дар қисмати аввал 5 саволи аввали мо ин саволҳои мисли пештара мешавад аз илму дониш ва баъд аз он 5 саволи дигар ана онҷо рақобат дигаргун мешавад, яъне ки онҳое ки шояд маълумоти камтар дар илму донише ки мо мегӯем аз он доранд, кӯшиш мекунанд ки ба онҳое ки дар пеш ҳастанд омада расанд. ва ман фикр мекунам ки иншааллоҳ бояд шавқовар ва аҷиб гузарад тарзи бозии мо. дар канори ман, тамошобинони азиз, онҳое ки хоҳиш карданд ки дубора фаҳмонем, дар канори ман тарзи ворид шудан ба бозии мо аст, ба Kahoot. Kahoot нуқтаи IT навишта кунед дар телефони мобилии худ. ва ҳатто боз як маълумоти дигар мегӯям, онҳое ки аксар вақт дар барномаи мо иштирок мекунанд гуфтанд ки аз истифодаи танҳо як телефон онҳо вориди барнома мешаванд, яъне ки ҳам метавонанд тамошо кунанд ва ҳам бозӣ мекунанд. аммо намедонам чӣ гуна, вале гуфтанд ки ин имконпазир аст. телефонро, экрани телефонро ба ду қисм ҷудо мекунанду аз як телефон истифода мекунанд, яъне ки ҳам иштирок мекунанд. аз ин хотир шумо низ кӯшиш кунед шояд ки осонтар бошад аз истифодаи як телефон ё ин ки як планшет. хуб, чуноне ки шумо мебинед Kahoot нуқтаи IT дохил мешавед, ё ин ки ана ҳамин барномае ки дар канори мо шумо мебинед, онро ба телефонатон ба қавли скачат мекунед ва
кодро ман пештар низ гуфтам ва аллакай чанд нафар вориди барнома шуданд. Шояд иншалло ҳозир мо нигоҳ мекунем. бале чанд нафар ворид шуданд. ин лаҳза биёед ман марҳамат кодро ман дар боло навишта кардам 277 60 92 метавонед ки дохил шавед. 277 60 92 ва дар воқеъ хеле саволҳои интихоб кардаи мо оддӣ ва осон аст ва ҳар яке шумо метавонед иштирок кунед ва ҳар яке шумо метавонед ки бурд кунед ва дониши худатонро санҷед. чун мо имрӯз эълон карда набудем ки рӯзи панҷшанбе эфир мешавад. ман дар сообщества имрӯз пас аз нисфи рӯзӣ буд навишта кардам ва аксарият шояд ки бехабар ҳастанд. аз ин хотир шумо ин лаҳза метавонед лайк монед ва падилица кунед наворро, то ки дигарон бохабар шаванд ва онҳое ки мехоҳанд бо мову шумо рақобат кунанд, онҳо низ иштирок намоянд. хоб хуш омадед ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастанд. шодмон, мансур бухорӣ, баҳодур, шаҳром, абдусамад, фарух, салим, юсуф, марьям, аҳмадҷон, алишер, абдулло, муҳсин, шаҳриёр, назира, ҳамаи шумо хуш омадед. ва ман фикр мекунам ки бубинед 20 нафар тамошо мекунанд, аммо 16 нафар иштирок мекунанд. хеле хуб аст, хеле хуб. ин ниҳоят пешравӣ аст. шоҳин Тоҳиров пурсиданд чӣ хел дохили барнома шавем. шумо метавонед kahoot.it навишта кунед дар компютер ё ин ки дар телефони мобилии худ ва дар он ҷое ки геймпин навишта шудааст, он геймпинро мо дар чат навишта кардем 277 60 92. онро навишта мекунед ва дар ҷое ки никнейм аст, тахаллус барои худатон интихоб мекунед ва дохил ба барнома мешавед. яъне осон аст. хуб, хеле тамошобинони мо аллакай вориди барнома шуданд. хеле хуб, ин боиси хурсандист. хуб, 18 нафар иштирок мекунанд ва онҳое ки мехоҳанд боз ворид шаванд, бори дигар такрор мекунам, kahoot.it навишта мекунед дар Google ё ин ки дар телефони мобилии худ. дар ҷое ки геймпин навишта шудааст, ана ҳамон рақаме ки мо дар чат навишта кардем 277 60 92 навишта мекунед ва дохил ба барнома мешавед. айни ҳол 18 нафар ҳастанд онҳое ки дар барнома иштирок мекунанд. 19 нафар шудем. ва биёед интизор мешавем, шояд боз чанд нафари дигар ворид шаванд. то он дам як наворе бо шумо тамошо мекунем. навори кӯтоҳ аст ва дар бораи гирьяи саҳобагон. ва ин навор хеле кӯтоҳ аст ва то ворид шудани дигарон ба дохили бозӣ, яъне зиёдтар шудан, мо иншалло тамошо мекунем ва ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед тамошобинони азиз, чун аз падилица кардан ва лайк мондани шумо хеле вобастагӣ дорад, то моро зиёдтар нафарон тавонанд тамошо кунанд. аллоҳ ба шумо ҷазои хайр диҳад. ва биёед мо бармегардем пас аз навор. ба номи аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ин лаҳза мехоҳам як қиссае аз рӯзгори саҳобагон нақл кунам. саҳобаи киром Анас бин Молик ҳар гоҳе ки муҳорибаи шадиди тӯстдорро
ба ёд меовард, гирья мекард. дар ҷанги вазнину хунин яке аз қалъаҳои бузургтарини форсҳо ба даст оварда шуда буд. ин муҳориба ниҳоят сангину мушкил буд ва 1.5 сол тӯл кашида буд. дар ин ҷанг 30,000 мусалмонон бар зидди 150,000 артиш мубориза бурданд ва дар таърих яке аз муҳорибаҳои бераҳмона ном бурда мешавад. ҳолати ҳамон вақта ниҳоят мушкил буду, аммо дар натиҷа мусалмонон ғолибият ба даст оварданд. лекин ин ғолибияти мусалмонон баъди баромадани офтоб буд, яъне намози бомдодро баъди офтоб баромадан адо карданд, яъне ҳамон рӯзе ки ғолибият ба даст омада буд. Аннас бин Молик аз он гирья мекард ки бори аввал дар ҳаёташ намози бомдодро аз даст дод. вай гирья мекард, оби чашмонаш мерехт, ҳарчанд сабаб дошт. чунки чизи бузургтаринро аз даст додааст. шодии ғолибият дар ҷанг бо андӯҳи адо накардани намози бомдод дар эҳсосашон омезиш ёфт. баъди муҳорибаи густор абу мусо ал-ашъорӣ мегӯяд: ба аллоҳ қасам, намози бомдодро аз даст додем. барои ман намози бомдод беҳ аз 1000 ғолибият аст. субҳоналлоҳ. гирьяҳо барои тарки як намозе ки бесабаб набуд. вой бар ҳоли он умре ки аз 50 гузаштаасту ба даргоҳи холиқе, он аллоҳе ки офаридашон саҷдаи накарда, тавбаи нокарда ва боз бепарвоянд. аллоҳ субҳанаву таъала имони моро зиёда гардонад ва ба роҳи рост моро ҳидоят фармояду аз тарк кардани намозҳо эмин нигаҳ дорад ва тавбаи моро бипазирад. хона ободу сарбаланд бошед. ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои Қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. бале, мо бо ҳам пеш меравем. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи Қуръон дастурамали инсон, бори дигар хуш омадед мегӯям, ҳама онҳое ки навакак пайваст шудед. ва ба шумо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту мегӯям, онҳое ки ин лаҳза бо мо ҳастед. мо имрӯз бозиро гуфтем каме тарзи сабуктар, осонтар кардем ва хеле ҷолиб ҳам иншааллоҳ ки хоҳад шуд. аз ин хотир ворид шавед, вориди барнома шавед ва метавонед шумо низ иштирок кунед ва мо шумо метавонем қувваи худамонро санҷем, озмоем. ва тарзи ворид шудан ба барнома хеле оддӣ ва осон аст ва ҳар яки шумо метавонед иштирокчи он гардед. инак ин лаҳза мо 21 нафар ҳастем ва тайёр ҳастем ва бозиро оғоз мекунем ва дар қисмати дигар иншааллоҳ ки шояд дигарон низ омода мешаванд, меоянд ва дар бозӣ иштирок хоҳанд кард иншааллоҳ. агар ҳар яки шумо омода бошед, оғоз мекунем. бисмилlah. саволи аввал: кадом аз саҳобагон ҳадиси зиёд ривоят кардааст? ибни
عباس، ابو هریره، ابن مسعود یا سید ناصیر، کدام از این صحابگان حدیثی زیاد روایت کرده است از رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ خب جواب های شما رو انتظار میشه. ما 30 ثانیه وقت برای هر یک سوال داریم. وریانت ها ابن عباس، ابو هریره، ابن مسعود یا سید ناصیر کی زیادتر گفته است؟ خیلی خوب، 19 نفر جوابی درست گفتید و شما رو من تبریک میکنم. همگی کمترین نفران جوابی خطا گفتند. بله، ابو هریره حدیث های زیاد گفته است. و چت رو نیز نگاه میکنم، چت نیز فعال است و اکثر جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. به جای اول شهریار بر آمدند مریم، منصور، بخاری، عبدالصمد، آنهایی که در جایهای اول هستند. سوال 2. در مسجد گذرانیدن 10 روز آخر رمضان چی نام دارد؟ تراویح، اعتراض، ویتر، اعتکاف. کدامش درست است؟ در مسجد گذرانیدن 10 روز آخر رمضان چی نام دارد؟ اینک جواب های شما، وریانت های شما. خیلی خوب، خیلی خوب. در مدت 30 ثانیه ما باید جوابی درست گفته توانیم. بله، 13 نفر جوابی درست گفتند. بله، در 10 روز آخر رمضان در مسجد نشسته، شبها را در مسجد گذرانیدن نام دارد اعتکاف. و اکثریت جوابی درست گفتند و کمترین ها جوابی خطا گفتید. و بیایید میبینیم که به پیش گذشت. شهریار در جای اول، مریم، صباحت، متین و بهادور آنهایی که در جای اول قرار دارد. تبریک میکنم شما را. سوال 3. کدامی از پیغمبران در زندان مصر بود؟ عیسی علیه السلام، یعقوب علیه السلام، موسی یا اینکه یوسف علیه السلام. کدامی از اینها در زندان مصر بود؟ 25 نفر این لحظه جواب گفتند و من چت را نگاه میکنم که چت همه جوابی تقریبا که همه جوابی درست میگویند و هر کسی که پیشتر تگمچه را یعنی رنگ را پخش کرد همون نفر به پیش میبراید انشالله. بله، 23 نفر جوابی درست گفتید. بله، یوسف علیه السلام در زندان مصر بود و من این لحظه نگاه میکنم که خیلی خوب همه اونهایی که نوکک پیوست شده تماشابینان عزیز، از شما خواهش میکنم که لایک مونید تا که دیگران نیز پیوست شوند. امروز شاید روزی کاری است و از این خاطر من ساعت دیرتر رو انتخاب کردم تا که همه ما و شما فارغ شویم از کارو و بعدا اشتراک کنیم در برنامه. چون در چت ما نوشته کردند که کمی وقتی دیرتر برنامه رو آغاز کنیم تا که از کار فارغ شوند. الله از شما راضی باشد، چون لایک موندن شما پیش بردن برنامه ما است و ما رو میتونند دیگر نفران تماشا کنند و آنها نیز به رقابت بیایند، یعنی با ما و شما رقابت کنند در گرفتن دانش. میبینیم که به پیش برآمد صباحت، متین، بهادور، حنیفه، زبیر آنهایی که در جای اول هستند. من شما رو تبریک میکنم. به سوال دیگر میگذاریم. سوال 4. کدامی از پیغمبران در کودکی سخن گفته است؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، عیسی علیه السلام یا اینکه موسی علیه السلام. کدامی از پیغمبران در کودکی سخن گفته است؟ خیلی خوب، چت را ببینید چی گونه فعال است و کسی نیست که جواب خطا گوید. ماشاءالله. میبایست که من سوال های مشکل تر انتخاب میکردم. خب 20 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتید. شما رو تبریک میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. عیسی علیه السلام جوابی درست بود و میبینیم که به پیش گذشت. بهادور، متین، صباحت، حنیفه، زبیر آنهایی که
дар ҷойҳои намоён қарор доранд ва ислом низ се зина боло баромаданд ва кӯшиш кунед ислом шумо низ дар қатори онҳое ки рӯи экран шумо мебинед ба қатори онҳо иншаалло ки ворид мешавед. Агар аз ҳама пештар намон тугмаи ҷавоби дурустро пахш кунед, ранги ҷавоби дурустро пахш кунед. Инак мегузарем ба саволи панҷум ва ман номҳои навро мебинам. Бубинед ҳаргоҳ дар барномаи мо якчанд нафаре иштирок мекунанд ки онҳо дар сафҳои боло, сафҳои намоён ва имрӯз номҳои навро мебинем. Ин хурсандиовар аст. хуш омадед мегӯям шуморо бори дигар. Панҷум savol. ду маротиб холи зиёд мегиред. Кадоме аз пайғамбарон Каъбаро сохтааст? Сулаймон, Иброҳим ва Исмоил, Юсуф ва Юнус ягон кас насохтааст. Кадомаш варианти дуруст аст? Кадоме аз пайғамбарон Каъбаро сохтааст? Инак ҷавобҳои шуморо ман қабул мекунам ва чатро нигоҳ мекунем. Чат фаъол аст ва тақрибан ҳама ҷавоби дуруст менависанд. Хеле хуб, хеле хуб. 26 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Хеле хуб. Хуб, инҷо ман чатро мехонам. Аксарият ҷавоби дуруст гуфтанд ва аз мо савол карданд чӣ гуна дохили барнома шавем. Фаҳмонед мегӯянд. Шояд аввалин бор шумо омадед, ман шуморо хуш омадед мегӯям. Али Баба, он нафаре ки савол доданд ба мо, иштирок карданд. Хеле оддӣ ва осон аст. Шумо kahoot.it дохил мешавед аз Google ё ин ки аз Яндекс, фарқ надорад аз кадомаш хостед ба воситаи телефонатон ва аз телефони дигар истифода мекунеду ана ҳамон геймпин навишта мекунед, рақаме ки мо гуфтем ва рақам дар боло мо ба қавле прикрепит кардагӣ ҳастем. Рақамро 277-692 ба ҷои геймпин навишта мекунед ва ба худатон тахаллус интихоб мекунед, ворид ба барнома мешавед. Акнун қисмати аҷоиби барномаи мо пас аз чанд сонияи дигар иншаалло оғоз мешавад. Интизор бошед. Баҳодур дар ҷои аввал, Матин, Сабоҳат, Ҳанифа, Зубайр, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. Ба чӣ хотир гуфтам ки дигаргунтар мешавад? Иншаалло мо ва шумо ин лаҳза мефаҳмем, чун саволҳои мо гуфтем як каме омезиш кардем ба саволҳои осонтар гуфтан мумкин аст. Меравем. Чанд фоизи Тоҷикистон кӯҳ аст? 93% мувофиқи Википедия, 83%, 98%, 70%. Чанд фоизи Тоҷикистони мо кӯҳ аст? мувофиқи Википедия ва ин маълумотото шояд ки 100% дуруст набошад. Ба ҳар ҳол Википедия гуфтааст ва навиштааст ва мо ана ҳамонро интихоб кардем. Инак ҷавобҳои шуморо ман қабул кардам ва ин лаҳза тақрибан ҳама ҷавоб гуфтанд ва мебинем ки чанд нафар дуруст. 18 нафар ҷавоби дуруст гуфтед. Бале, 93% Тоҷикистони мо аз кӯҳ иборат будааст ва ҳамаги 7% кӯҳ нест. Ва ҳама бойгариҳо зери кӯҳҳо ҳастанд. Иншаалло чанд солаҳои пеш умед мекунем, орзу мекунем ки аз дохили кӯҳ ана ҳамон бойгариҳоро мебароранд. вақте ки фаъол мешавем, вақте ки техникаҳои хуб пайдо мешавад, ана ҳамон кони тиллову маъдани ҳар гуна чизҳои хуб аз дохил берун мебарояд ва бовар кунед ки хеле ва хеле Тоҷикистон ва мардуми Тоҷикистон бой мешавад. муҳимаш мардуми Тоҷикистон бой мешавад. Тоҷикистон бой аст, аммо мардумаш. хуб, биёед мебинем ки ба пеш гузашт. Баҳодур, Сабоҳат, Зубайр, Назира ва Матин, онҳое ки дар ҷойҳои хуб қарор доранд ва Абдул, он нафаре ки ба 5 зина боло баромаданд ва иншаалло ки ба зинаҳои боло низ ҳатман мебароянд. Баҳодур 7113 хол доранд ва Сабоҳат каме фарқият доранд. ва ба саволи дигар мегузарем. баландтарин қуллаи Тоҷикистон чанд метр аст? 8956, 3545 метр,
495 метр ё ин ки 1.5 километр баландтарин қуллаи Тоҷикистон. ҷавобҳои шумо чатро мебинам ки ҷавобҳои ба фикрам дуруст ҳам ҳаст. Бале, бале. 13 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. 7495 метр баландтарин қуллаи Тоҷикистон. ва агар ман дар саволи дигар номашро интихоб накарда бошам, ба шумо мегуфтам. Фикр мекунам ки саволи дигар ҷавобгӯ аст. Биёед мебинем ки ба пеш баромад ва баъд аз он давом медем. Баҳодур, Зубайр, Назира, Сабоҳат, Матин ва Абдураҳим низ баргаштанд ва кӯшишҳо доранд ба пеш баромадан. Ва бубинед, ҷойгузории номҳо дигар мешавад. Яъне вақти мо саволро дигар хел тартиб додем, яъне саволҳои дигар хел интихоб кардем, ҷойгузории номҳо дигар шуд. Ин фикр мекунам ки хеле шавқовар аст ва хеле хуб ҳам ҳаст, чун ҳама номҳои худашонро мебинанд. Чун баъзеҳо дониши хуб аз тарафи ба қавли ҷуғрофия доранд ва чанд нафари дигар дониши дигар низ доранд ва ин рақобат мешавад байни мо. биёед ба саволи дигар гузарем. саволи 8. таваллуд тариқи ҷарроҳӣ яъне кесарева дар Тоҷикистон бепул аст. 622 сомонӣ расман ва 3000 сомонӣ ғайрирасмӣ, 1200 сомонӣ, 3000 сомонӣ расман ва то 5000 ғайрирасмӣ. Инак ҷавобҳои шумо. Таваллуд тариқи ҷарроҳӣ дар Тоҷикистон бепул аст, ё ин ки 622 сомонӣ расман, 3000 ғайрирасмӣ, ё ин ки дигар вариантҳое ки шумо мебинед. ана инҷо дигар ҳама ҷавобҳои ҳар гуна гуфтанд ва 8 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд ва 5 нафар гуфтанд ки бепул аст. мехостем ки бепул бошад, аммо ман дирӯз ба шабакаи ба интернет дохил шудам. онҷо ҳама нархномаҳо будааст ва аз рӯи он нархнома истифода кардем ва дар он нархнома ҳама гуна табобат навишта шудааст. ин вазорати тандурустӣ буд, худи сайти онҳо буд ва онҷо навишта шудааст ки ҳама намуди табобат гирифтан пулакӣ аст ва онҷо миқдори маблағҳо навишта шудааст. ва 8 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале, 622 сомонӣ расман аст ва гоҳе мешавад ки чун чанд рӯз пеш як нафарро пурсида будем, гуфтанд ки 3000 сомонӣ маблағ супориданд. ва вақте ки гуфтем аслан нархаш ин гуна нест, поёнтар аст, гуфтанд не, ту хато мекунӣ. гуфтанд шояд ба ҳамин хотир мо расман он чизе ки аз дохили сайт буд онро истифода кардем. хуб, биёед мегузарем ба саволи дигар ва фаъолтар бошед. тамошобинони азиз, фаъолтар шавед ва шумо низ иштирок кунед. ҳар яки шумо метавонед дохил шавед ва дар барнома иштирок кунед. 277 692 ин геймпин аст ва худи ҳозир низ шумо метавонед дохил шавед ва дар бозӣ иштирок кунед. қисмати дуюм низ ҳаст. пас аз чанд лаҳзаи дигар иншаллоҳ пешкаши шумо мешавад. ва ҳатман лайк монед ва обуна шавед ва ба дигарон наворо фиристед, то ки дигарон низ дохили бозӣ шаванд. биёед мебинем ки ба пеш гузашт. Назира, Баҳодур, Ислом, Зубайр, Марьям ва Мансур низ 6 зина ба боло баромаданд. баъди ҷавоб гуфтанд ба ана ҳамин саволи мо. хуб, биёед мегузарем ба саволи 9. таваллуд тариқи ҷарроҳии кесарева дар Шветсия дар Аврупо бепул аст. 3000 крон баробари 4000 сомонӣ, ё ин ки 682 сомонӣ, ё ин ки 13654 сомонӣ. таваллуд кардан тариқи кесарева дар Шветсия чанд пул аст? ҷавобҳои шумо. инак 30 сония мо ҷавоб дорем.
وقت داریم و در مدت 30 ثانیه جواب میگوییم. بله 23 نفر جواب درست گفتند. بپول است. بپول است. در دولتی که دولت اروپایی تولد کردن، جراحی کردن در ضرورت بپول است. پول رایگان است. چون دولت معاش خوب دارد، معاش طبیبان خوب است، معاش مردمی عادی خوب است و باز جراحی کردن نیست بپول است و این فکت است. دیگر همگی یک نفر گفتند که 4000 سامانی و 3 نفر گفتند که 682 سامانی. و بیایید میگذاریم به سوال دیگر. اول ببینیم که با پیش گذشت. نظیره بهادر، اسلام، زبیر، مریم، آنهایی که در جای نمایان قرار دارید. شما رو تبریک میکنم. سوال دهم. معاش میانه ماهانه معلمان در تاجیکستان تقریبا 1200 سامانی، 5000 سامانی، 150 سامانی، 10000 سامانی. معاش میانه ماهانه معلم در تاجیکستان تقریبا. این رو نیز من از سایت وزارت معارف تاجیکستان گرفتم. خب میبینم که خیلی فعال است تماشابینان ما و 19 نفر جواب درست گفتید. بله تقریبا 1200 سامانی و شاید که در دهات کمتر باشد. به هر حال رسما 1200 سامانی یک معلم یا یک متخصص که معلمی کرده میتواند اینقدر مبلغ معاش میگیرند. 2 نفر گفتند که 10,000 سامانی میگیرند ولی این شاید که افسانه باشد و 10,000 سامانی معلم در تاجیکستان معاش نمیتواند گیرد و نمیگیرد. چون من خودم هم ژورنالیست آموزگار در دیپلم من نوشته شده است. اگر اینقدر معاش میشد شاید که زود میرفتم کار میکردم. خیلی معاش خوب بود است در تاجیکستان. خب 6 نفر گفتند 150 سامانی و 5000 سامان یک نفر گفتند. خیلی خوب. یک سوال دیگر هست و بعد از آن قسمت دیگری بازی برمیگردیم انشالله. در جای اول نظیره بهادر، اسلام، متین، بخاری آنهایی که در پیش هستند و سلیم نیز کوشش دارند به پیش برایند. سوال آخران. معاش میانه ماهانه این معلم در شویتس دیگر اکنون میسنجیم چقدر است. 20,000 کرون یعنی 27,000 سامانی. من فقط سامانیش رو میگم. 6,820 سامانی، 2,700 سامانی، 88,000 سامانی. معاش میانه معلم در شویتس 27,000 سامانی، 6,820 سامانی، 2,700 سامانی یا اینکه 88,000 سامانی. کدامش رو شما انتخاب میکنید؟ به فکر شما. جواب شما رو قبول میکنم. بله 9 نفر جواب درست گفتید. تقریبا معاش میانه برای معلم ماهانه 27,000 سامانی ما برابر می شود. اما جراحی بپول است. جراحی بپول است اگر که کس تولد کند، زن تولد کند. و 27,000 سامانی تقریبا در 2 سال اگر ما رقابت کنیم در میزان مانیم تقریبا در 2 سال یک معلم تاجیکستان اینقدر مبلغ رو کار میکنند. فرقیت خیلی و خیلی کلان بوده است و فکت است چون من خودم در حیث آموزگار در سویدن کار میکردم و معاش میانه تقریبا 19,100 کرون بود اون وقتی که من کار میکردم. این وابسته به متخصص. اگر متخصصی که همان ساحه خودش را دانشگاه را ختم کرده باشد حتما که از آن 20,000 کرونی که اینجا 27,000 سامانی که نوشته شده است خیلی و خیلی زیاد میگیرد. این تقریبا تا 30,000 کرون می شود. این مبادل به
37-38 هزار سامانی ما می شود. خب اینک بیاید میبینیم 9 نفر جوابی درست گفتند و کی به پیش برآمد و کی برد کرد و جاهای نمایان را سزاوار گردید. اسلام در جای سیوم، شما را صمیمانه تبریک میکنم. بهادر در جای دوم و جای اول. نظیره، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. آنهایی که در بازی ما جایهای سزاوار، جاهای خوب را گرفتید، تبریک میکنم. من آنهایی که در جای پایان تر بودن دیده نتوانستم، افسوس. یک بار دیگر میبینیم. جای سیوم اسلام، جای دو بهادر، جای اول نظیره. تبریک میکنم شما را. متین و بخاری نیست در جایهای نمایان بودن، شما را نیست من صمیمانه تبریک میکنم. و تماشابینان عزیز، ما قسمت دیگری برنامه را این لحظه آماده میکنیم و به قسمت دیگر میگذاریم. همه آنهایی که میخواهید در برنامه ما اشتراک کنید، شما میتوانید اشتراک کنید و مشکل نیست. کود نقطه ات داخل میشوید و 5 سوالی ما سوال های علمی است و 5 سوال دیگر سوال های دنیوی را نیست ما انتخاب کردیم. به چه خاطر انتخاب کردیم؟ تا برای معلومات پیدا کردن، یعنی که دانیم که زندگی، فرقیت زندگی در بعضی مملکت های دیگری دنیا چخیل است. و من قسمت دومی برنامه رو این لحظه آماده میکنم و کد رو در چت نوشته میکنم تا وارد شدن شما ما میتوانیم یک چند لحظه نوار تماشا کنیم و بعد از آن در قسمت دیگری بازی اشتراک کنیم. و همه آنهایی که شما نوکک وارد برنامه شدید، از شما خواهش میکنم که لایک مونید، چون لایک موندن شما و چند نفر دیگر نیز وارد برنامه میشوند و البته که در برنامه ما اشتراک میکنند، رقابت میکنند. 188 43 188 43 این است گیم پین نوی ما به بازی نو. 188 43 این گونه نوشته میکنیم. مرحمت. خیلی خوب، الان چند نفر وارد شدند. خب تا وارد شدن شما تماشابینان عزیز، من اینجا خواسته بودم یک نوار رو میبینم که نوار کمی درازتر است، از این خاطر بیایید نوار رو بعد از برنامه میمانیم چون وقتی ما خیلی کمتر است امروز. از این خاطر همه آنهایی که خودی حاضر داخلی برنامه میشوید بازی را انشالله آغاز میکنیم. 188 43 این است رقمی ما. حفیظ قرآن تیوی سوال دادند که چگونه داخل شویم. کهود نقطه ایت نوشته کنید و در جایی که گیم پین نوشته می شود شما می نویسید 188 43 و در جایی که لاگین نامی خودتون را نوشته می کنید یا اینکه تخلصی خودتون را نوشته می کنید. خب 27 نفر این لحظه وارد برنامه شدند. ما 57 نفر هستیم و حداقل 35-40 نفر شوید که آغاز کنیم. من فکر میکنم که همه شما میخواهید اشتراک کنید و اما شاید که چگونه وارد شدن رو نمیدانید. حتی گفتند که از یک تلفن میتوانند که اشتراک کنند و هم تماشا کنند، یعنی امکان پذیر بوده است. از این خاطر میتوانید
کوشش کنید شاید که واردی برنامه شده توانید. خب مرحمت داخل شوید و 31 نفر این لحظه داخل شدند. جامی عمر بهادر خوش آمدید. خب قادرов گفتند که وارد شده میتونم اما متاسفانه یک تلفن است. بله با یک تلفن شاید مشکل تر باشد و من کوشش میکنم که برای شما تماشابینان عزیز آسان کنم و من کوشش میکنم که سوال ها رو زودتر خوانم تا که شما توانید که اشتراک کنید، یعنی درست به طرز درست اشتراک کرده توانید. من میفهمم که با واسطه تلفن آسان هم نیست چون که معده نشان میدهد و دیدن حرفا نیز خیلی مشکل است، اما اگر از کامپیوتر استفاده کنید یا اینکه از دو تلفن استفاده کنید یا کامپیوتر یا پلنشت استفاده کنید خیلی کار شما رو آسان میکند و اشتراک کردن نیز آسان تر میشود انشالله. و این لحظه 29 نفر 30 نفر هستیم. تماشابین باشد زیادتر است. من فکر میکنم اگر همه شما آماده باشید آغاز کردن میگیریم نباشد. و خواهش میکردم از شما همان نفرانی که اشتراک میکنید لایک مانید تا که دیگران نیز تماشا کنند. الله از شما راضی باشد و تقسیم کنید نوار ما رو به دیگران نیز توانند بینند و داخل شوند. خب نسیم سمیف خواهش کردند کامنتاری ها رو نیز خوانید. نسیم ما کوشش میکنیم که کامنتاری نیز خوانیم، اما کامنتاری که زیاد نوشته میشود ما فرصت نمیکنیم همش رو خوانیم. از این خاطر از شما معذرت میخواهم و کوشش میکنیم یعنی 3 جواب اول رو از چت نیز انشالله میخوانیم. خب بیاید 29 نفر آمدند و ما آغاز میکنیم و هر نفری که دیرتر میآیند میتوانند داخل شوند و آنهایی که شما داخل شده نتوانستید به برنامه میتونید در چت نوشته کنید و همچنین حتی تماشا کنید، چون در واقع ما سوال هایی که برای ما فایده می آورد آنگونه سوال ها رو انتخاب کردیم. انشالله که ما و شما فایده میبریم از این برنامه‌ای که هم علم و هم دانش و هم باز یک چیزی نو رو برای ما می آموزاند انشالله. خب 33 نفر شدیم و ما آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول: اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها در نزد تو به سن پیری رسند، به آنان خوراک بده، داد بزن، خانه پیران سالان ببر، اوف مگو. کدام از این درست است؟ یکی از آیات های سوره رقمی 17 است، یعنی سوره اسراء. اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها در نزد تو به سن پیری رسند، به آنان خیلی خوب اوف مگو و 16 نفر جواب درست گفتید. شما را تبریک میکنم. این سوره اسراء بود، آیت 23 و در آنجا چنین آمده است. من این لحظه آن را آماده کرده بودم و آن را عیناً میخوانم. واقعا ما همین سوره رو نیز ترجمه اش را خونده بودیم و خیلی باور کنید خوب است و این یک درس است برای هر یکی ما و شما.
پروردگارت فرمان داده است که ای انسان جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، علال خصوص در سن پیرانسالیشان. اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها در نزد تو به سن پیری رسند، به آنان اوف مگو و به سر آنها فریاد مزن و با احترام با آنان سخن بگو. و 16 نفر جوابی درست گفتید. تبریک میکنم. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. حافظ قرآن تیوی در جای اول، صباحت، بهادر، احمد، مریم، آنهایی که در جایهای اول قرار دارند. و به سوال دیگر میگذاریم. ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند. دوام دهید چی گفته شده است در دوامش. ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند، عمرشان را دراز کن، بر آنها رحمت آور، نعمت دنیا عطا کن. چون این آیت نیست. این نیز از سوره اسراء گرفته شده است. ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند. دوامش عمرشان را دراز کن، بر آنها رحمت آور، نعمت دنیا عطا کن. وریانت شما. خب ما 30 ثانیه وقت داشتیم و 15 نفر از این جوابی درست گفتند. بله چنین است. ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند، بر آنها رحمت آور. یعنی این بر پدر و مادر است. و عیناً من همان ترجمه روش میسر را این لحظه میخونم. چنین آمده است. در برابرشان از روی مهربانی بازوی خاکساری را پست کن، نه از روی ترس و نه از برای امیدواری آنها. و بگو ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند، بر آنها رحمت آور. یعنی هم در حیات و هم بعد از حیاتشان. و 15 نفر جوابی درست گفتید. شما رو تبریک میکنم. بیایید میبینیم کی به پیش برآمد. مریم، بهادر، احمد، عبدالصمد، زبیر، آنهایی که در جای اول هستید، شما رو من تبریک میکنم. سوالی سیوم. دو مراتب خارج یاد میگیرید. بعد مردن همه کار به انجام میرسد بجز صدقه، احترام والدین، درختکاری، بجز زیبایی، احترام، رحمدلی، یا اینکه بجز خانه سازی، عرقخوری، قمار، و یا صدقه، علم، دعای فرزندی صالح. این حدیث است. بعد مردن همه کار به انجام میرسد بجز 3. چی است اون 3 وریانت ها؟ شما میبینید. بله، علی کمالوف جوابی درست گفتند در اولین شده در چت ما و 18 نفر دیگر نیز جوابی درست گفتید. بعد مردن همه کار به انجام میرسد، نامه اعمال ما دیگر محکم می شود. و صدقه، علم آموختن و دعای فرزند صالح دیگر باقی میماند در حق پدر و والدین مؤمنش. و این بود از حدیث و 18 نفر اکثریت جوابی درست گفتید و من شما را تبریک میکنم. و ببینید که حتی 3 نفر کبوت را نیز انتخاب کردند. خیلی خطای سخت است ولی انتخاب کردند. به هر حال بیایید میبینیم که به پیش گذشت. احمد در جای اول، بهادر، مریم، زبیر، نورعلی آنهایی که در پیش هستند و علی شیر نیز به زینه های بالا حرکت دارند. و خب سوالی 4. و چون با شیطان های خیش خلوت میکنند میگویند ما با شما هستیم، ما مسخره شان میکنیم. کی؟ صالحان، رئیسان، مشاهدان، منافقان. در سوره بقره آمده است. و چون با شیطان خیش خلوت میکنند میگویند ما با شما هستیم، ما مسخره شان میکنیم. اینک جواب های شما، وریانت های شما. نوزده نفر جوابی درست گفتید. بله، منافقان. و در ترجمه میسر، روش میسر چنین آمده است. و چون منافقان
ба муъминон вомехӯранд, мегӯянд: имон овардем. Ва чун ба назди шайтонҳои хеш, яъне пешравони куфр баргашта рафтанд, мегӯянд: мо бо шумо ҳастем, мо муъминонро масхара мекунем. яъне ки мунофиқон, онҳое ки ду рӯй доранд. ва аксарият ҷавоби дуруст гуфтед. ман шуморо табрик мекунам ва чатро нигоҳ мекунам. чат Али Камолов ҷавоби дурустро интихоб карданд ва инҷо ҳоким Давлатов ҷавоби дуруст гуфтед. бале. Субҳон Тошев, шумо низ ҷавоби дуруст гуфтед. Ахмеҷон низ ҷавоби дуруст гуфтанд. бале, хуб, хеле хуб. Набиҷон низ табрик мекунам шуморо ва биёед бубинем ки ба зинаҳои аввал баромада. Аҳмад дар зинаи аввал, Баҳодур, Марьям, Сироҷиддин, Зубайр ва Дилшод низ ба 12 зина боло баромадед. ман шуморо табрик мекунам. инак ба саволи дигар мегузарем. имони аҳли суннат гуфта чиро мефаҳмед? имон шинохт бо дил, имон бо дил, тасдиқ бо сухан ва амал. имон бо қалб, тасдиқ бо сухан. ин гуна имон нест. имони аҳли суннат гуфта чиро мефаҳмед? вариантҳо дар поён аст ва кадомашро шумо интихоб мекунед. ва ин воқеан саволи осон аст ва ман фикр мекунам ки ҳама ҷавоб мегӯянд. 3 чиз аст ва 14 нафар ҷавоби дуруст гуфтед. табрик мекунам. бале, имон бо дил ва тасдиқ кардан бо сухану амал кардан. инро имони аҳли суннат мегӯянд. ва камтарин ҷавоби хато гуфтанд ва аксарият ҷавоби дуруст гуфтед. шуморо табрик мекунам. ки ба пеш гузашт? Баҳодур, Марьям, Алишер, Мансур, Идрис. онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. ман шуморо табрик мекунам. хеле хуб. ва қисмати дигари саволҳо мегузарем. ва дар қисмати дигари саволҳо ман танҳо як ҷонибро интихоб кардам, аз он ки ба он хотир ки мо шумо маълумот пайдо кунем. ва ин танҳо барои маълумот аст. мегузарем ба саволи дигар. дар мактабҳои Шветсия пора мегиранд? бале, бе ин намешавад. ба ҷои маош пора мегиранд. не, ниёз нест. волидайн пораро пинҳонӣ медиҳанд. дар мактабҳои Шветсия пора мегиранд? ва вариантҳо дар поён аст. мактабҳои таҳсилоти ҳамагониро дар назар дорем. фарқ надорад, дигараш ҳам ҳамин як маъно дорад. инак ҷавобҳои шумо. 17 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. не, ниёз нест. бале, ниёз ба пора нест ки пора гиранд. аз ин хотир пора намегиранд. 3 нафар гуфтанд ки бале, бе ин намешавад. мешавад. бе гирифтани пора низ мешавад. чун давлатҳои тараққӣ карда хеле ва хеле аз ин пораву порадиҳӣ дур аст. ва як нафар гуфтанд ба ҷои маош пора мегиранд. ва 3 нафари дигар волидайн пораро пинҳонӣ медиҳад. ҳатто пинҳонӣ ҳам намедиҳад ва ягон намудаш нест. ва мегузарем, мебинем ки ба пеш гузашт. Баҳодур, Марьям, Алишер, Мансур, Сабоҳат, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ва Зубайр низ дар ҷой ба 3 зина болотар гузаштанд. ва ман фикр мекунам ки ин лаҳза пас аз чанд лаҳзаи дигар шояд ҷойгузории номҳо низ дар барномаи мо дигар шавад. шояд. мебинем. саволи 7. 2 маротиб холӣ зиёд мегиред. кӯшиш кунед. дар мактаби хусусӣ дар Шветсия кӯдак ҳар моҳ чанд пул месупорад? дар мактаби хусусӣ бо сомонӣ мегӯям. 520 сомонӣ, 2225 сомонӣ пул намесупоранд. хусусӣ ки бошад ниҳоят гарон. кадомашро шумо интихоб мекунед? дар мактаби хусусӣ дар Шветсия кӯдак ҳар моҳ чанд пул месупорад? ҷавобҳои шумо. ман мефаҳмам ки ҳамагон каме дар фикр ҳастанд
ва ҳатто баъзан мешавад ки дертар зер мекунанд тугмачаро. вале 12 нафар ҷавоби дуруст гуфтед. бале, пул намесупоранд, ҳарчанд хусусӣ аст, давлатӣ аст. мактабҳо пурра барои кӯдакон бепул аст ва пул намесупоранд. мехостам илова кунам, аммо саволҳои дигар хуб пур мекунад баъзе камбудиҳоро инҷо ва баъзе нақлҳои дигар низ иншаалло мекунам. ва хуб тамошобинони азиз, онҳое ки мехоҳанд зиёдтар дар ин масъала, дар масъалаи зиндагӣ дар Аврупо ва ё зиндагӣ мактаб дар Аврупо, метавонед ба шабакаи дигари мо замони донистан дохил шавед. онҷо як плейлист дорем, ном дорад Шветсия. ба онҷо дохил мешавед. дар ҳамон ҷо маълумотҳои пурратар аст дар мавриди зиндагӣ дар Шветсия, дар мавриди мактаб, дар мавриди табобат дар Шветсия. ва онро метавонед ки ҳатман тамошо кунед. ва бори дигар хушомадед мегӯям ҳама онҳое ки навакак пайваст шудед ба шабакаи Қуръон Дастурамали Инсон. дар шабакаи Замони Донистан маълумоти пурратар дар бораи ин зиндагӣ дар Аврупо ҳаст. ва ҳама онҳое ки ин лаҳза моро тамошо мекунед, аз шумо хоҳиш мекардам эҳтиромона лайк монед, то ки дигарон тамошо кунанд. аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ва мегузарем бо 3 саволи дигар дорем. воқеан саволҳои хубам ҳаст. баҳодур дар ҷойи аввал, Алишер, Мансур, Марьям, Сабоҳат ва Аҳтам низ ба зинаҳои боло баромаданд. хеле хуб, хеле хуб. хуб, ба саволи дигар мегузарем. дар мактаби Шветсия хӯрок медиҳанд? Савол. Не, чунин нест. мактаб магар тарабхона аст? Не. балки бале, хӯроки нисфирӯзӣ медиҳанд. маблағи алоҳида талаб мекунанд. дар мактаби Шветсия хӯрок медиҳанд? ҷавобҳои шумо. Не, чунин нест. мактаб магар тарабхона аст? хуб, 22 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале, хӯроки нисфирӯзӣ дар мактаб медиҳанд ва ин факт аст. чун хӯрокҳои хеле бомазза ҳам медиҳанд, чун ҳар рӯзро тақсим карданд. чӣ гуна хӯрок мешавад барои кӯдакон. ҳар ҳафтаи муайян хӯроки муайян аст ва хӯрокро дар мактаб тайёр намекунанд. махсус ба монанди тарабхона ҳам не, ба мисли тарабхона ҷойҳои махсус аст ки онҷо хӯрокро тайёр мекунанд ва бо нақлиёти махсус хӯрокро барои ҳам толибилмон, ҳам омӯзгорон оварда медиҳанд ва ҳамагон хӯрок мехӯранд. хӯроки нисфирӯзиро дар мактаб мехӯранд. ва воқеан боз ҳаст хӯрокҳое ки барои онҳое ки субҳ барвақт ба мактаб меоянд, ё ин ки волидайнашон аз соати 6 субҳ ба мисол кор мекунанд. онҳо бояд ки фарзанди худашонро соати 6 субҳ ба мактаб биёранд. онҳо наҳорӣ низ мехӯранд. ва ғайр аз онҳое ки то дер кор мекунанд, яъне волидайне ки тақрибан то соати 6 бегоҳ кор мекунанд, фарзандони онҳо то соати 6 бегоҳ дар мактаб мемонад ва боз баъд аз нисфирӯзӣ боз хӯроки дигар низ медиҳанд, то ки кӯдак гурусна намонад. ин факт аст. ва хуб, хеле хуб. ҳама онҳое ки тамошобинони азиз навакак вориди барномаи мо шудед, лайк монед. ташаккури зиёд, аллоҳ аз шумо розӣ бошад. биёед бубинем ки ба пеш гузашт. баҳодур, Алишер, Мансур, Марьям, Сабоҳат, шумо дар зинаҳои аввал ҳастед ва баҳодур ба 8 саволи мо ҷавоби дуруст гуфтед. табрик мекунам шуморо. саволи 9. 2 маротиб холи зиёд мегиред. мактаби Шветсия фақат ба шаҳрвандони худаш бепул. бале, ин эҳтироми шаҳрвандонаш ба ҳама мактаб ройгон аст. ба шаҳрвандон ва онҳое ки иқомат доранд бепул аст. ин афсона аст. мактаби Шветсия фақат ба шаҳрвандони худаш бепул. вариантҳо: бале, ин эҳтироми шаҳрвандонаш
мактаб ба ҳама ройгон, ба шаҳрвандон ва онҳое ки иқомат доранд ройгон ё дигар вариант? Инак ҷавоби шумо. бале, 12 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале, мактаб дар Шветсия ба ҳама бепул, фарқ надорад. фарзанди ки аст? фарзанди деҳқон аст. фарзанди деҳқоне ки аз Ӯзбекистон аст ё аз Тоҷикистон фарқ надорад, ё аз Қирғизистон, ба ҳамаш бепул аст. ва ин факт аст. ва ба ҳама кӯдакон бо як чашм нигоҳ мекунанд. фарқ надорад вай аз хориҷа аст ё ин ки аз мардуми Сведан аст. ва биёед мебинем ки ба пеш гузашт. 3 нафар гуфтанд афсона аст. афсона нест ва чанд нафари дигар ҷавоби хато гуфтанд. Ки ба пеш гузашт? чун пештара Баҳодур, Алишер, Сабоҳат ва Бухориву Идрис дар ҷойҳои намоён ва ислом низ кӯшишҳо доранд ки ба ҷойи намоён бароянд. ва хуб, саволи охирон. китоби мактабиро дар Шветсия кӣ мехарад? Албатта падару модар мехарад. китоб лозим нест, ҳама бо планшет. лавозимот аз ҳисоби мактаб. кӯдак худаш мехарад. китоби мактабиро ва ҳамон чизҳое ки ба мактаб лозим аст кӣ мехарад? хуб, чанд вариантро мо инҷо омода кардем ва 30 сония вақт доштем. 15 нафар ҷавоби дуруст гуфтед. бале, лавозимот аз ҳисоби мактаб аст. Али Камолов ҷавоби дуруст гуфтанд. хеле хуб. ва 2 нафар гуфтанд ки албатта падару модар. не, падару модар намехаранд китобро барои фарзанд. дар аксарияти давлатҳои аврупоӣ бепул аст ва аз тарафи мактаб аст. аз тарафи мактаб китоб дода мешавад. ва аз тарафи мактаб компютер дода мешавад. аз тарафи мактаб планшет дода мешавад ба онҳое ки планшет бароишон осон аст ва дарс хондан хеле осон аст. яъне ки падару модар инқадар фикри харидани либоси фарзанду китобу ҳатто ҳамон қаламро низ дар мактаб медиҳанд. ва ин як барои осон кардани падару модар. падару модар бо корҳои худашон овора ҳастанд, яъне ки кор мекунанд. мактаб ҳама шароитро барои кӯдак фароҳам меоварад, то ки кӯдак ба мактаб раваду падар модар аз фикрҳои зиёдатӣ холӣ бошад. яъне ки падару модар фақат фикри кори худашро мекунад. яъне агар як нафар ронандаи нақлиёти мусофиркаш бошад ва агар фикр кунад ки ман дар роҳ мераваду дар қафояш 50-60 нафар мусофирон ва фикр мекунад ки пагоҳ муаллим гуфт ки китоб лозим аст ва садамаву дучор мешавад. ба ҳамин хотир давлат хеле зиёд фикр кардааст шаҳрвандонашро. аз ин хотир мегӯяд ки падар модар фикри корро фақат кунед, фикри лавозимоти мактабиро не. мо ҳамашро муҳайё мекунем, чун воқеан ҳамин хел аст. ва ё табиб агар ки бошад падар модар вақти ҷарроҳӣ мекунад фикр кунад ки имрӯз ба мактаб бояд қалами ранга мехаридам ё ин ки китоб мехаридам ё ки либос мехаридам ба фарзанд. не, ин гуна нест. либос ҳар чизе ки худаш интихоб мекунад кӯдак ба ҳамон либос ба мактаб меравад. яъне ки дар пӯшидани либос ягон маҳдудият нест. ба озодӣ ба ҳиҷоби худаш ба мактаб меравад ва ба озодӣ агар хоҳад дар мактаб намози худашро мегузорад. яъне ҳеҷ кас монеи намозгузории кӯдак дар мактаб намешавад. ва агар худи кӯдак хоста бошад, бе ягон мушкилӣ метавонад дохили синф равад ва ҳар куҷое хоҳад намози худашро дар вақташ адо кунад. ин аст як бартарӣ дар мактабҳои аврупоӣ.
дар ҳамаи мактабҳои аврупоӣ ва фарқ надорад, умуман ҳамаи аврупо чунин аст. Ва агар ба ҳиҷоб равад ба мактаб, ҳеҷ кас монеагӣ намекунад. Ин низ факт аст. Ҳеҷ кас намегӯяд ки барои чӣ бо ҳиҷоб ба мактаб омадааст. Тамошобинони азиз, ҳатман лайк монед, ҳатман навори моро ба дигарон равон кунед, то ки бо маълумотҳои хубро мо пешниҳоди шумо мекунем, то ки шумо низ аз он маълумотҳо бохабар бошед. Ва иншааллоҳ мо биёед аввал бубинем ки ба пеш гузашт. ҷойи сеюм Бухорӣ, табрик мекунам шуморо. ҷойи дуюм Алишер. ҷойи якум Баҳодур, табрик мекунам шуморо. Сабоҳат ва Идрис низ дар ҷойҳои намоён қарор доред, шуморо низ табрик мекунам. ва имрӯза барномаро мо 5 ҷамъи 5 гуфтем ва чун аз баъзе саволҳои дигар низ истифода кардем. ва ташаккури зиёд мегӯям ба ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо бо мо будед ва мо кӯшиш мекунем ки боз ба ин монанд барномаро байни ҳафта пешкаши шумо кунем. Ба чӣ хотир мо имрӯз ду намуд барнома интихоб кардем? Чун пешниҳоди зиёд шуд аз ҷониби тамошобинони мо оиди зиндагии Аврупо. Чун агар мо надонем, мегӯянд вақте ҷаҳонгашта бошад кас, ҷаҳондида мешавад. Вақте ҷаҳондида мешавад, аз интихоб огоҳӣ меёбад. Чун вақте мо надонистем, сафар накардем, ҳатман ки намедонистем. Аз ин хотир ин як барои мо ҷамъи маълумот аст барои худамон. Яъне ки тарзи мактаб, иншааллоҳ мо тарзи беморхона ё тандурустии Свиданро низ дар оянда кӯшиш мекунем маълумотҳои зиёдтарро гирем ва ба шумо пешниҳод кунем. Чун хеле ва хеле зарур аст донистани мо, фаҳмидани мо, дарки мо аз маълумотҳои ҳам динӣ ва ҳам дунявӣ. ва аз ин хотир 5 ҷамъи 5 кардем ва иншааллоҳ рӯзҳои наздик бо саволҳои шавқовар пешниҳодатон мекунем, омода мекунем ва бо шумо ҳатман ки барномаҳои хубро омода мекунем, то ки шавқовар гузарад, то ки бозӣ фоида барои мо биёрад. Яъне ана ҳамин донишу санҷиш фоидаовар бошад. ташаккури зиёд барои ҳар яки шумо барои иштирокатон ва мо иншааллоҳ рӯзҳои наздик ҳатман дар сообщества навишта мекунем кай бозии навбатиро барои шумо омода мекунем. хона обод ва сарбаланд бошед. мо ҳар яки шуморо аз барои Аллоҳ хеле зиёд дӯст медорем. шумо ҳастед ва барномаҳои мо пешкаши шумо мешавад. то вохӯриҳои дигар, хона обод бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои Қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем.